Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam carsku pitu. Carska pita je vrlo slična proji, ali ipak malo pikantnija. Pa pogledajte koje sastojke pored sira, kukuruznog brašna i običnog stavljamo u ovu divnu pitu. Za ovu carsku pitu su nam potrebne 4 jaja, jaje malo izmešajte sa varjačom, zatim sipajte u njih 1 šolju jogurta ili kiselog mleka, zatim sipajte 2/3 šolje ulja, također lagano promešajte. Ovdje imam oko 150 grama sira koji ću malo da izgnječim. Možete da koristite sir po želji, možete fetu, možete neki mlađi sir, tvrđi, kakav volite. Bitno je samo malo da ga izmiješate, ne morate pretjerano. Promašamo naravno sve zajedno. Dodajemo oko 150 grama nečeg suhomesnatog. Ja sam ovdje uzela slaninu, možete da uzmete šunku, možete kulen, šta god je vama po volji. Naravno, dodat ću kašičicu soli. Ovaj sir mi nije dovoljno slan. Dodajem 1 šolju bijelog brašna, 1 šolju kukuruznog brašna i dodajem 1 prašak za pecivo. I sad ću sve to lepo da pomešam. Sad ću ovu smesu da stavim sa strane i uzimam nekoliko strukova mladog luka, iseckam sitno i također stavljam u ovu pitu. Ovo dosta podsjeća na proju, samo što zbog slaninice i ovog luka mnogo je ukusnije. Smesu lepo promešam još jedan put i sipam u pleh u koji sam stavila papir za pečenje. I zatim je pečem na 200 stepeni nekih 15-20 minuta. Mami me ova pita sve vreme, ali ipak moram da se suzdržim još malo, mnogo je vrela. Pa probajte da napravite ovu carsku pitu, verujem da ćete uživati. Ostanite kod kuće i gledajte recepte Bakine Vanglice.